Tu es inconsommable. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. C'est pourquoi les gens ne te bénissent pas. Les gens ne te supportent pas. Parce que tu as un caractère bizarre. Parce que tu n'as pas accepté que la présence de Dieu te change. J'ai appris ceci, frère. Que lorsque tu fréquentes beaucoup quelqu'un, quelque chose de lui vient en toi. Et je te dis, comment tu peux dire que tu as fréquenté Dieu, ça fait 10 ans? Rien de Dieu n'est entré en toi. Tu sais pourquoi? Vous ne vous rencontrez jamais. Vous ne vous rencontrez pas. Revois un peu ta vie de prière. Pries-tu dans la présence de Dieu? Pries-tu jusqu'à être dans sa présence et commencer à subir l'influence de son caractère, de sa nature? Amen. Abantu benshi barabizi ngaha zende gushingira intahe Imana ko yahinduje umutima. Byari ibintu bikomeye cyane. Kena yarwaye cyane ndagwara umutima kandi nama kwa muganga nakunda kugenda mu ijoro nkararayo bakamensera umuntu nkashana kandi nkashanga amahera menshi katahona yapfuye. Muganga ashima Imana Yesu naramukuyima Yesu. Sinigeze ndamupima no mu bikomeye nakuma ngenda ariko Yesu ararana ararangiza. Umva bashima Imana ko yagize. Igihe kimwe rero tewe naragwaye ndagenda mu bitaro baza barambura byanka bakabambwira ngo nize kurako ngwaye diyabete. Ndavuga ati none aya mahera jenzo yakura yo kupimisha diyabete ko byari bikwiye. Hariho abantu bakora Imana muri isengero kugira mutana babona mukavuga ngo umuntu arimo arakorera Imana hano mu gihe ati hari umuntu ambwira ngo uraza kugurira kugurana agiye kumpimisha agasanga kirwaye nanjye nari ngeze kugihe kuko iyi ntahe nari ngeze kubisimba agakoka kigoya ko kukiya ubwatsi nari bwakire rwose anjanihuye maze kumpima nari nsigaye ngenda nakaranga muntu ngo ahantu nzotembaga bace bantora batiriwe barakorwa n'ukuntu ahantu narashobora kumara indwi yose ntatora itiro bisa umutwe nawo niko wapima nk'ibiro ntokikorera umunsi wose ijoro ryose haba no ku murango sinigera sinzira nkarara kwibarabara kugira ngo akayaga kunsaba mugaye Yesu nigeze ambekura Yesu yagumanye na twese kandi kenshi sinasiba gusenga naranza bakabona ndagusenga naho ndogenda n'umuntu kuvuga ati ndahindukira mu ibarabara muganda guma mvuye ibuye biranka arambwira ati none ko byasubigira ngo tuburonda bihe by'abaganga ko bari barampaye n'urupapuro wo kurira twatubiri twa buri munsi tuburonda bihe ngere Imana wewe yanyakiye bifite muri ambulance shikana muri ariko wakabiri nawe wewe warabizi kuko niwe nagiye kugira ngo ndapfuye ariko wakabiri amasengesho yo kwakabiri cyo gituma ndayakunda none akabari cyanga
ndaduka ku isengero biranka atawe umutara akarandugana akaranshikana ngeze hajya twahora gusengana ncambaza akarenze kurinda n'umubiri ndamubwira ngo pasiteri ndagenda ndodoye kuruga vuze ngo karibu akarambwira ngo karibu uyo namubwiye tuje ndapfuye sinamubwiye ngo rero namubwiye ngo ndapfuye nawe cyabona ngo mwizina rya Yesu n'uruhu ko yarabonye ingene nari meze nari sigaye ngenda nunamye n'iyi mikorofone ari kuyikora akikorokera hasi acaranyicarika ahantu rero nituze abantu bakundemesha ndamubwira ingene bimeze ko kuva ku wa kabiri kugera ku wundi wa kabiri sinabitegereza sinzira nararanice ahantu kwibara kubera mba kwibarabara nicara imbere y'umuryango kugira umuyaga wose uturanca umutwe wowo ngira indwi yose udasinzira nawe umutwe wowo wagiye mwinshi mawe rero wanje akaransengera rero rero ujya no muhira abantu bose mvuze ngo mawe barakuromba mvuze no muri korali mvuze ngo mawe baransengera mba mvuze acaransengera aransengera aruhuka yongera kuvuga aruhuka yongera kuvuga acarambwira ngo tugende rero nimba wamenga niwe cyatiro yari se mwira narafite wa mutwe waciye ubwenge nta n'umutwe ndasuka kuba aramenya bari baranyise arukoze waciye rukiruko ni umuriro warumva mu magwaru bakuvuga haciye hatandukanye rero ncagataha ntaje muganga guma urumva ibyo umutwe warakitse kubera kwa muganga bari barambutse umunyu barambuza amavuta barambuza inzoga kubera yo nabwiye inzoga ntanywa agapiripiri barambuza ibintu byose bibaho barabivuga rimwe nkabwira ati rimwe nkakumva ndaguma mfise ubwoba nyene bwo kutagira umunyu ikindi gihe tuca turahwana na mawe aracarambaza mbega n'ubu n'imitende ambwira ati je n'imitende mugabo nta munyu n'injyamo n'amaguru baho muraki amaze kumbwira gutyo naciye mpagarara ukizeye ndagenda ntangura kurya umunyu njya kuruga kega n'utuvuta dukeya ndababwira kugeza ubu ndamaze nk'amezi indwi indya umunyu atamwidogo na bya binini nta n'ikintu na kimwe mfata n'urupapuro narabitaye kandi ndababwira abantu babizi ni mw'uyu mwaka wose ko kuva mu kwa gatanu ndahuye n'intambara zikomeye kandi n'ubu buzikirane mugasinigera numva mudakira ndashima Imana nari gushima Imana umwaka w'ubugingo busagutse ngo natanguye gusengera mu mwuka Imana uyu mwaka kuba nandu zonye kutagashimwe n'amavuta sonari nakobora kuba aho gabuye nda hari ko turi na bari mugabo ngashima Imana inzi wawe uranga cyo saka byose hari baragenda ku rubanza muri korali bakajya mbona kubera nkari muhira abana mukuru ibihano uvuye muri Rwanda kayunaniye nasanga bakuze mu atano numva wameka ni ibihano bamba ariko ubu ndakaba bugende ndakaba genda biga kandi nacyo cyo biteye uko yesirana L'esprit de vérité sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en nous, et vous l'annoncerez. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra.